Саламатсыңар достор. Азыр Сыймык Жапыкеев МВДга лингвистикалык экспертизанын эмеси боюнча суракка келди. Birinci. Assalamu alaikum dostlar. Bari жақсы. Құдай шүкір. Жақсы жаңалықтардан баштасақ, Фин полиция жақсы деп атат, Мақсат байка айтсаңыз, Балдар молодцы. жақсы атабайм сіз. Фин полиция соны иштеп атат дегенен шай болуп калыптыр уже. Biz дагы ошон үчүн нормальный настроение менен жүрүп калдык. Анан бияка эми Жумалиев жазгандан кийин чакырат да, бул МВДде эч кандай күнөө жок. Экспертизанын жыйынтыгы боюнча да. Экспертизаны еще биз Аны еще териштиребиз. комплексный дегени бар, комиссионный экспертиза дегени бар. Булар аны менен бүтпөйт. Булар экспертизаны орусча которуп берсе кандай? Ошол. Эксперт орусча, кыргызча дейт, Кыргызча айтканда орусча которуп. Анан бүт баарын алып келди тама. Да, бирок МВДга деле эме жок. СМБ деле бар, иштеп атат туурабы? Бар иштеп атат. İşte o da, Fin politsiya işte o da. Büyük kazı atacak. Anan hiç kim de böyle gelbeyle koygular. Evet, bravo. Hiç kim gelbeyle mesela. Hava bitti öyle gerek. Sen ertenden başla ya. Bizi böyle söyleştirelim. Sen yol tutma oğlum. Normal yol varıp durup sen ne Assalamu alaikum. Комментарий болсо. Эмне деп комментарий берилди? Бүгүн Сыймык Жапыкеевдин Siz жактоочусу болосуз. ооба жактоочусу кылмыш боюнча Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин башкы тергөө башкармаларына келдик. Анан көрө жатабыз, пока билбейбиз. Биринчи жолу келип баратабыз. Кандай суроолор болот экен, чыккандан айтып берелер. Ата азыр эчке белгисиз. Күтөбүз. Сыймык байке мына кирип кетти. Мейлі анда. Масат байке. Все нормально. Самое главное, бар тынч. Эч провокация калтырбагыла. Эч бирөөңөр кандайдыр жолдорго чакыруу тийип болуп калса дагы вообще реагировать этпегиле. Бул бүт провокация, атайын уюштурулуп аткан. Ошону туура кабыл алып койгула. Азыр мына адвокат менен Сыймык кирип кетти. Азыр суракка кирип чыгышат. Чыгат, угабыз, баарын көрөбүз. Баары мыйзам чегинде. Биз баардыгына буга чейин деле канча айтып келатканбыз, бүт баары мыйзам талаасында, мыйзам жолунда болуш керек. Эч бирөөнүн мүлкүнө же кандайдыр бир коркунучту келтирүү эч кандай болгон эмес бизде. Чакырык да болгон эмес, андай ой да болгон эмес эч качан. Ошону азыр деген тастыктаганга Сыймык тергөөгө кирип кетип атат. Ошол маселелер боюнча азыр суроо берет, суроолорго жооп берет. Биз тынчтык жол менен эле Кыргызстандагы чоң азаттын ишин алып баралы деген ниетте эле жүрүп атабыз. Эч кандай мыйзамсыз бузууларга бармай жок. Таза балдар таза жол менен, таза кол менен келиш керек. Ошону айтып коеюн силерге тууган. Эми күтөбүз чыгышын. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу чоң азаттын лидери Мақсат Мамытбек, Сыймык Жапыкеев жана Канат Хасанов, силерге кандай? Жакшы турасыңарбы, саламатсыңар? Биз да ошо чоң азатты угуп, ушу кандай болуп кетет экен деп ушул жакта турабыз, айылда. Мен Каракулжадан болом, президенттин жердеши. Биринчи президент боюнча айтып коеюн эми. Бул деген коррупциядан баштайм деди эле. Жакшы деле дайын жок. Коррупцияны мына силер баштадыңар. Эми ушу сооронбай эгер укса силерге жардам берсе болот.
Men özüm aşağı Karakılcadan bolam. Janagı Cumaliyev деген неме? Ya bunu hem çının aytқанда Kırgız'ın bir makalı var da kız bozup enesin korkutat degендей. Bul gayra oşol bolup atıptır. Sizlerdi sotqa berip. Ya bul beti jok eken bunun. Bul eğer akıllı olsa oşança mülk baylığın Han saray, firma, bazarların elgele ötkörüp berse olmok ökmötkö. Men de uşunday nefsim yaman kişele, nazarım at kişele. Hem uşunday bolup kaldı dep öz günösün moyununa alıp ya bul gayra silerdi sotqa bergen kanday ne degen bul? Bunu kanday düşünse bolat? Ya gayradagı sportsmen balları da alparıp algan deyt. Ya bu al balдар menen ne kılat eken al? Je özün korgop kalap eken. Je eldi uruşturgusu kelip ata. O jalpı Kırgız eli turadi al çoң zatda. Ya silerge şu biz rahmat aytабыз, Kuday koldosun birinci. Anan артыңарда el kolдойт, el al жөн турбайт, el аккан суу дейт. Kırgızistan'ın başından öttü o kanca topolon üre oluşa. Akayipinen bakiyip kaçıp gitti. Ben janağı soranmay yerdeş prezident dili oylansa olmak şu serge jardan berip. Sadır Japar jada Akjerinden. Yemi bayqap turabыз hem kanday bolat, ne bolat. O silerdi türmege tıktırıp ele biz karap oturbayбыз. Kayсы birin kamaydı, şu Kırgız karapayım eldin bärin kamayı. Ya biz özümüzçe bu jakta silerdi oylanıp başı orup jan kaşayıp atat. Silerdi sotqa berdi dese. Eğer akıllı olsa Cumaliyev bunday başın oңдоп işletip kayra arızını alış gerek. Bettirmalık kılbay. Kırgızın sözü var ya bettirmalık al. Uğuru toygonca jep, ölgönçe karganat bolbay. Kança elder jaştar kvartirada yaşavat bir kommunat viremenге sala albayt. Ol Cumaliev'tin kavarına biz ilgerle biletilek. Anam bu kayaka jogolup ketti dese bu görse kılmayıp parlamentde oturgan turbay. Oturup alıp dünya mülk çoğultup Jallavat'ı talkalap Jallavat'tan da adamlar çıkıp atpay. Cumaliyev boyunca oşonum ne bu? Bu adamların ne oyuncuk bu? Adamlar bu ne adam görünbeyle ya makul balдар, жақсы қалғыла. Игілік қалайым сілерге, Құдай қолдасын.